Multimedijalni online kurs. Engleski za početnike. Kurs obuhvata preko 50 lekcija u formi igranih ili animiranih video sekvenci. Po njegovom savlađivanju ćete moći da se lako snađete u situacijama kao što su upoznavanje, raspitivanje za put, promjena novca u banci, ponašanje u restoranu, u turističkoj agenciji itd. Sve lekcije prati originalni tekst sa prevodom na srpski jezik. Pored toga, u sastavu kursa su i vežbe i testovi koji će vam pomoći da proverite i utvrdite svoje znanje. Ovaj kurs možete besplatno isprobati, neograničeno koristiti i automatski sertifikovati. Engleski za početnike po promotivnoj ceni od 3.480 dinara ili 29 evra možete naručiti preko našeg sajta www.anima.rs.